Nongeye kwa ikaze nshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose twakira itangazo riturutse mu biro bya presidancy akaba ari itangazo risubiza Evode UWIZEYIMANA muri Sena ni mu gihe manda ye n'abandi basenateri bane bashyizweho na Perezida wa Repubulika yarigiye kurangira. Ndetse tugiye kugaruka kuri itangazo riturutse mu biro bya presidancy ubundi duhite tujya neza ku bijyanye n'ibyo wamenya kuri aba basenateri barangije manda bashyizweho na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Twihuse cyane rero itangazo riturutse muri presidancy ya Repubulika ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo ya 80 none kwa 21 Ukwakira 2025 nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yashyizeho abasenateri bakurikira. Uwa mbere ni Professeur Dusingizemungu Jean Pierre, uwa kabiri ni Bwana Uwizeyimana Evode, hakaba Dr Uwamariya Valentina ndetse na Bwana Gasana Alfred wongeye gusubizwa mu mirimo. Gasana Alfred ngira ngo muramwibuka neza, bikorewe i Kigali kwa 21 Ukwakira 2025. Presidancy ya Repubulika niyo yasohoye iri tangazo mu kanya gato. Reka noneho twise cyane tudatinze tujye ku byo wamenya ku basenateri bane bashoje manda yabo. Abasenateri bane bashyizweho na Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu Kwakira 2020 bakaba bagombaga kurangiza manda ya mbere y'imyaka 5 kwa 22 Ukwakira 2025. Sena y'u Rwanda igizwe n'abasenateri 26 barimo 12 batorwa mu ntara 8 bashyirwaho na Perezida wa Repubulika, bane bashyirwaho n'ihuriro nyungurana bitekerezo ry'imitwe ya politiki yemeye mu Rwanda na babiri baturuka muri kaminuza cyangwa ibigo by'ubushakashatsi. Abashyizweho muri 2020 ni Senateri Evode Uwizeyimana, Senateri Kanziza Epifani, Senateri Dusingizemungu Jean Pierre na Senateri Twahirwa Andre. Abo ngabo akaba ari bo nyine bagomba gusoza manda ku munsi w'ejo tariki 22, ariko mbere yuko manda yabo isozwa Senateri Evode yongeye kugaruka muri bane bashyizweho na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Bose rero bakaba barangije manda ya mbere y'imyaka 5 yashoboraga kongerwa inshuro imwe, bivuze ko bari bafite amahirwe yuko Perezida wa Repubulika yakongera kubahitamo ngo bakomeze manda ya kabiri. Gusa unfortunately uwitwa Evode Uwizeyimana niwe wongeye gutorerwa kuyoborwa, wongeye gushyirwaho na Perezida wa Repubulika kuba yakomezanya na Sena mu bo yemerewe gushyiraho nyine muri abo bane bagombaga kurangiza manda ku munsi w'ejo. Mu miterere y'umutwe wa Sena nta na rimwe igihagarika imirimo, bitandukanye n'umutwe w'abadepite bituma abasenateri bajyaho mu bihe bitandukanye ku buryo no mu bihe by'amatora haraba babagikomeje manda yabo. Abasenateri bafite manda y'imyaka 4 batangiye imirimo muri manda ya 4 muri Nzeri 2024 barimo Dr François Xavier Karinda ari nawe Perezida wa Sena, Ambasaderi Nyirahabimana Sorina wabaye Vice Perezida wa Sena, Dr Kayitesi Usta na Bibiane Gahamanyi Mbaye bashyizweho na Perezida Kagame mu gihe abandi batoye mu buryo buteganywa n'amategeko. Abandi bazarangiza manda kwa 22 Ukwakira 2025 ni Senateri Alexis Mugisha na Clotilda Mukakarangwa, ndetse bamaze kubona ababasimbura binyuze mu matora yakozwe n'inteko rusange y'ihuriro ry'igihugu nyungurana bitekerezo ry'imitwe ya politiki NFPO kuwa 14 Ukwakira 2025. Hatowe Dr Habineza na Nkubana Alphonse ndetse nibemezwa n'urukiko rw'ikirenga bazasimbura abazarangiza manda zabo bari batanzwe na NFPO.
abasenateri bagenwa na perezida wa repubulika ntibemezwa n'urukiko rw'ikirenga kandi bashyirwaho nyuma y'abasenateri batorwa n'abashyirwaho n'izindi nzego. Abasenateri 8 bashyirwaho na perezida wa repubulika by'umwihariko yitaye ku bumwe bw'abanyarwanda, kwihagararirwa ry'igice cy'abanyarwanda, amateka agaragaza ko basigaye inyuma no ku zindi nyungu rusange z'igihugu. Nibura 30% by'abasenateri batowe n'abasenateri bashyizweho bagomba kuba ari abagore, umwihariko w'u Rwanda. Ngira ngo rero murabyumvira neza ko ari inkuru nziza kuri aba basenateri barimo Evode Uwizeyimana bashyizweho na nyakubahwa perezida wa repubulika kugira ngo basimbure abarangije manda yabo. Ubwo nk'uko twabigarutseho abo basenateri twongeye kubasubiramo ni Profeseri Dusingizemungu Jean Pierre, Bwana Evode Uwizeyimana, Dr Valentine Uwamariya ndetse na Bwana Alfred Gasana. Nibo bamaze gushyirwaho na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nkuko mu byiyumvira rero perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba akomeje kugenda akorera abanyarwanda ibyiza bidashira, yaba gushyiraho abayobozi bakwiye kandi bavuganira abanyarwanda muri rusange ndetse no gukomeza zitandukanye agendeye ku bashoboye. Evode Uwizeyimana twagarutseho ni umwe mu bantu b'abanyamategeko bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ni umwe mu bantu bize amategeko kandi bayazi neza, ndetse akaba agaragara mu gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye bya politiki. By'umwihariko akaba yarakomeje kugenda agaruka ku bijyanye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakomeje kugenda kibasira u Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye. Televiziyo y'u Rwanda ndetse n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye bikomeza kugenda bigaragaza ko Evode Uwizeyimana ari umuhanga, kuko bakomeza kugenda bamwitabaza mu busesenguzi bugiye butandukanye. Rero perezida wa repubulika Paul Kagame wigeze no kumugira minisita mu bijyanye n'ubundi n'amategeko, akaba yongeye ufata Evode Uwizeyimana akamwongerera manda nyuma yaho n'ubundi yari yaramuhagaritse muri 2020, gutyo muri iyo myaka yari yaramuhagaritse kubera ibibazo byari byarabaye. Ngira ngo murabyibuka neza 2019 muri iyo myaka, ubwo yasunikaga umusekirite, ngira ngo murabyibuka icyo gihe yakuye ku nshingano, ariko kubera ubuhanga n'ubunararibonye yakomeje kugenda agaragaza mu mirimo ye, perezida wa repubulika Paul Kagame akaba akomeje kugenda amugirira icyizere. Reka twifurize ishya n'ihirwe aba bayobozi batangiye akazi kabo gashya, tubifurize imirimo myiza. Twe nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, aho dukomeje kugenda tubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Mukomeze mubane natwe.